Atėjo laikas jums kai ką pristatyti. Bombardilo krokodilo. Pradedam 5-ąją dieną. Pamiegojom, susirašėm, susikaitėm, galim važiuoti, galim eksplorinti, galim siekti tikslų. Tą ir padarykime. He had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Pradedu kopti į dar vieną kalną į Volvo. Turiu tai padaryti, jeigu noriu patekti į Bratislavą. Prisipirkau sumuštinį, noriu pavalgyti. Tas jausmas, kai vietoj sviesto nusipirki melių. Nu, tai ką, skanaus blemba. Jaučiuos kaip Maybachas. What a lucky man he was. What a lucky man he was. Lembas daug kilų. Nuostabu. White lace and feathers, Stambo they klas. made up his bed. Vienui vienas, bet pirštas, nykštys. Prisiminiau, nuvariau į barą, užsisakiau alaus. Kažką jis murma. Bubu. Bubu. Įrodo, taip. Bubu. 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 2 eurai, tipo. Kas taip rodo 2? Aš sakyčiau, 2, 3. 2 eurai. Mane suvala muitina. 2. 3. Nu taip, 3 gal, vėl. 2. Buvau tenais apačioj. Dabar mes čia viršui. O. Girdit? Absoliuti tyla. Wow. Atėjo laikas jums kai ką pristatyti. Pagaliau užkopiau. Tas kelias irgi nėra pats geriausias. You say the hill's too steep to climb. Pasižiūrim vėliau, pasižiūrim vėliau. Šlos. Eik tu šiek. You say you'd like to see me try. Climbing. You pick the place and I'll choose the time. And I'll climb that hill in my own way. Just wait a while for the right day. Kapoju sumuštetus Lidlo parkingą. Ir nematau nieko blogo. Taip atrodo mano bolidas Lidlo parkingą. Smūtis. Opapa. What is this? Poland?
Yippee-da-papu. Te małe veci, nebuď slepa, veď hrajú náš song, nepoznáme sa roky, no ten vibe tak. Thank you for pulling. Lithuania. Bratislava. Then Vienna, then Slovenia, Alps. Yeah. Big trip. Up to a month, I think. Something like that, yeah. Yeah, super nice. Huh? Will we find the video somewhere on YouTube? Yeah. Yeah? Looking forward to it. Are you from here? Yes, from Žilina. Okay, Žilina. Yeah, I was just there What's also. your finish line for today? Or just So- until we're done? 18 kilometers 18? left. Yeah, Yeah, in a couple minutes then. yeah, Easy. It's a easy. nice road, it's just straight Yep, and a little bit downhill, so easy. nice. Guys, the wind's not gonna help you, but Yeah, and that's why I'm staying in the back. Nice. we're going to picture up for a coffee, so Okay, alright, ciao. and then see you. Nigdy by som ti nezaklamal, veď ja mám rád všetky tie malé veci s tebou prežívam hrubé za viac. Nech sa smeješ, ak sa hýbeš, ak sa na mňa pozeráš. Keby mám na výber si tak, ktorú si vyberiem z tých bém. Keď nech tam stojí, to si ten, ktoré už máme zajíme. Maličko stiah pičovinek, schovávaš, čo mám najviac rád. Sú to tie maličkosti, čo máš so mnou z iných chýbajú. Sú to tie maličkosti, čo máš so mnou z iných chýbajú. Sú to tie maličkosti, čo máš so mnou z iných chýbajú. Sú to tie Malé veci, sú to tie malé veci, vieš kedy so sebou za tieto malé veci rozmýšľam nad tebou. Sú to tie malé veci, čo nosíš so sebou, neviem ich opísať, musíš ich vidieť naživo. Sú to tie maličkosti, čo máš so mnou z iných chýbajú. Sú to tie maličkosti, čo máš so mnou z iných chýbajú. Sú to tie maličkosti, čo máš so mnou z iných chýbajú. Sú to tie maličkosti, čo máš so Kaip mnou čia z smagu. iných chýbajú. Sú to tie maličkosti, Ir čo máš gražu. so mnou z iných chýbajú. Sú to tie maličkosti, čo máš so mnou z iných chýbajú. Sú to tie maličkosti, čo máš so mnou z iných chýbajú. Tai galėtų būti Vilnius Kaunas, plačių tripė. Maličkosti, čo máš so mnou z iných chýbajú. Sú to tie maličkosti, čo máš so mnou z iných chýbajú. Sú to tie maličkosti, čo máš so mnou z iných chýbajú. Sú to tie maličkosti, čo máš so mnou z iných chýbajú. Taip ir turi būti. Tos mašinos turi būti iškeltos viršui danguje, su lėktuvais skraidyti, ten visą triukšmą kelt. Palikit žemę žmonėm. Žemė žmonėm. Kai žarpos neklausom tavo muzikos, nes nėra joje skirkos. Ratai BBS, hatui CBB, rūkom tik tai THC, papasok mano CB. Viską daro PNG, siūs tik tai BTC, benzazonė TDI ir negaudo VMI. Vaikšto pasie tik tai gelinis įvaizdis, mano sceninis treningas, pohui cheminis, velnės jo ahujelinis, filmas memorialinis, turtas čia nacionalinis, vadėtis materialinė, blioviam tik kapital. Palapinė pastatyta, greikiai verda, su lešiais, tuoj virs. Nepasiėmiau jokio proteino, kažką pamiršau. Numyniau šiandien apie 80 su 800 metrų sukilimo. Pirma dalis dienos buvo žiauriai sunki, į tą kalną kilt. Antra dalis buvo žiauriai linksma ir faina. Jo, rytoj gal iki 1 nuvažiuosiu, nežinau, pažiūrėsim. Bet jo, kiekvieną dieną vis linksmiau. Alų čia irgi neturiu, tai davai, čin.